ro MMA Mizo te khwa ti eng turi MMA Mizo te tan in nga na ding zel ro Vau thani riat Melbourne enpui buta kania Australia Mizo News Channel clear to te chibai ule ram chung chanchin Australia sarkar le Myanmar sipai in lai chin na ti tobri ani don Australia ram khopui sangsanga Myanmar mi puiten Australia sarkar anor na chuan ra achwa ve mek zela karkalta ni rukhan Australia Foreign Affairs Minister Maris Payne chuan Myanmar sipaiten mi puite chunga an che dan rong tak mai chu Australia sarkar chuan an dem mai pi alama an ril ru anuam lo le ni na soi chuak action lagna atan an rom han de chu Australia sarkar in Myanmar sipaiten ne na training le English an zirtir thin de chu ti topri ani ang Rohingya le Myanmar ral tlan refugees te tan kong zawh an hon sak le ang Prime Minister Scott Morrison chuan June thlatop thleng international border car ani tur chu lungrual takapom ani ati rampon chanchin Myanmar chungchang UN meeting a avui ni na atana an soiho malok darkar tlem te ala omtia India chuan a thian tharam tinen Myanmar chungchang soiho na an nei loka Myanmar hasat na hi adam zonga chinfel chi ani ti in asoi ni in the Indian press chanchin bu chuan atar lang China power thanglian mek awang le India le Myanmar ramria rimna le muana von ani theinan India hian Myanmar sipai sarkar dem zong le soisel lo turin ala pe hel chang ani bere ti in an ziak Mizima news po in India hian sipai sarkar shwai tu te soisel ai chuan muana omzong le atha zonga ngai dan in an lo na te soifel turin thian tharam te nen sipai hi a thlem dai an tum ni an hriat thu an tar lang Indian Foreign Service spokesman Anurag Srivastava chuan Myanmar ram din hun hi kan thli thlai reng ba ka kan thian tharam dang te nen po kan soi hawa adam zonga he boin hi chinfel a thaber ani atve bok tahan san meu tlangwal laramoya chu police ten march ni sari pathian ni jing khan akongzo an mana midang kuthlak tuar anom nual bok mipui in hor khomin police station an pana chua turin an nor mek ni in thu kan dong sipai chungte anin thiar chuak Myanmar khopui nipi do hmuna sipai nupui le an fanaute an uivul chenin yangun lama anin thiar chuak chur mu anni hei hi Dr. Sasa le helpolian pani KNU le RCSS in biak wang ani rinani Dr. Sasa chuan February ni khata sipain thuneina alak tu khan pi Aung San Suu Kyi bula om thu le taxi driver kornen a chua ruk thu le mun hima a thlen thlengin ni thum chung a thlan chiat thu a soi chuak lol Federal Reserve Bank of New York atangin Myanmar sipai sarkar chuan $1 billion khat lak chua atuma US President Joe Biden chuan a hren sak mak UN palai ni mek cho motun kaizaveng tu tin mang nain chu ambassador IO tu rasipai ruat ani a ma se tu na mi pui lam thlopin civil disobedient movement azom Trangwal in statement chwa the American Chamber of Commerce the European Chamber of Commerce le the Italy Myanmar Business Association de chuan thu chwa siamin sipai sarkar palai tin in biak an rut na chu an hnol thu an chwa Myanmar sipai sarkar pom lova CDM atelte sipai hna heka mantir thin tu kalemiau ong mingalar venga cheng sipai lamtang en thlatu seinli na te chung kwa chu an veng chung mi ten an hnu chuaka ta paneng khwa te chuan an khu chung leilung an ra an phal lo bok motora phur tu driver chuan phangku kong khosira an bungruanen an hnu chia tak thu asoi Myanmar ram chiat to lama tlom ngai pol ho tu movie star lar tak ni bok cho thu nan
sipai le police hung kwa le wawangte ruang reng an boipui lo tur thu asoya ama hi man ni in heti chung hian mi puite ne na thupa choi le tin thin urin ti taw moi lo ula ram channan in nunna in chana ni chuan in ruang phum turin ka in reng ania ala ti fanani Myanmar Police Station number 2, 4 le 5 te chu an via CDM an thlopa wangin sipain vengin an khar khip March ni thuma Myanmar sipai te ka hlum Chinese thisen kai nula angeli thlan phor le swa samani March ni nga zir top zan khan police le sipai ten Chinese thlan mola phum aruang chu arukin an phor ti hriat ani a forensic lam entira police ka ani lo zia lantir an tum ni in alang Yangon North Okala Muna CDM Khlop tu EPC office chu sipaiten an hala kangthel motor kalpo silain an lotina mipui thelpo an phal lo ani Myanmar sipai sarkar chuan sipaite thlo thlani apek thei to lo thu hriat ani Aung San Suu Kyi ero chuan sarkar na tokte thlani hlo alo pesa diam thung Myanmar MP Thlan Clinton Acting Minister Pali an ruat nikum November thla in thlanpuya Myanmar MP Thlan Clinton din Committee representing Pidong Su Lutcho CRPH chuan Union Minister atan hengmi te hirwat lailok an ni thu an puang Pizin Marong Pulwin Kolat Putin Tun Naing Dr. zawh Heng Ministry of Foreign Affairs Ministry of President's Office Ministry of Union Government Office Ministry of Planning, Finance and Industry, Ministry of Investment and Foreign Economic Relations, Ministry of Commerce, Ministry of Labour, Immigration and Population, Ministry of Education, Ministry of Health and Sports, theih and enkawl. Dan lovadin civil thunei na chu saktu sipai ho din State Administrative Council point minister lo appoint to bokma se sipai sarkar hi khovel engram main an lapom pui lo ani. Acting Minister and Ruat Chanchu, President Win Mint le State Councillor Aung San Suu Kyi, Vice President Henry Van Cheude, Kai Shuai, Burma Sarkar term man mek chu April ni khat sang ni somni pakatleng man tur ani a chu term chu an man zo ma in Sarkar Shuai to chen khat le sipai thu nei na a chil ten Sarkar siam thei be seya an man awangin ministry in na an thok thei talova Sipain an man Union Minister ten hatholai thok chunjom turin Ministry pakwa a Acting Minister atan dan dikta kami puite thlantlin MP te din CRPH in an ruat ani CRPH yan April ni khat sang ni somni pakhat atangin sarkar na chel turin sarkar tharpo arwat le nge yarin Myanmar sarkar na thokten sipai sarkar noya na tho du lova an norna civil disobedience movement na tello telis chu March ni sari zandar sompani ayat lai lova thon theu turin CRPH in minister a arua Dr. zawh achuan apuanga March ni riat atang chuan CDM car ani to don ti asoi tun hi somna le ngen nan number anita CDM kong kan khar to don mipui lama nge in chandon dictator twaltha manglama thuthluk na siam ro ti in Dr. zawh hian asoi ani Chubaka kongzo wanga thi ta te hre rengnan office ni som chol puana ni dona office school university te chu CDM atil sarkar na thokten mipui sarkar nen changrwala kongzo to torani atibok CDM atil velo te chu March ni ret atangin office an kai angai to lovang athi Israel Intelligence Officer Louis Ari Ben Menashe Company din chu Myanmar sarkar chuan US le ramdang te Myanmar ta na ding turan nor turin an ruaiti foreign lobby chuan asoi Insari kangral vek zirtop ni rup chonhudar khatle minisum ni vel khan Mizoram khonaya Insari bungrua engma chu man lovina kangral veka van nei thlak takin mishing thi le hliam anomlo vok pakhat ero akanglum dai nai lo hala tanga kangmi chuak nia hriat ani World Champion Hurlerin sanga WBC Youth Super Featherweight title in chuwa Mizo tlangwal rin sanga chuan Eric Quorum chu unanimous decision at in champion kong shena sheng
Korulian tlangwal ve Korean Eric Quorum laka achung nu nalantirin round riat anin hnek chungin round tina ne tu jok ani veka phutakin WBC konghren a hlo chuak kumsom ni pakat mi sangte hian he bawda tang hian sing engemozat a hlo baka alo tia mangein sport ministers pu Robert Romoi roite chuan nuai som a pedon bok kane Australia Mizo News NP Buta